Ka Delimitation Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kataka ke HEDC kalapan pau ya ka jing kermen bahapo andriu benai kan la ban pendep ya ka jing penbiang bat ka jing penbet renti ya ka jing don joginong thap vote haki constituency ki bahap hapo ka ke HEDC bat kani ka committee kala dep ban lum ya buntli ki jing elang ban sengap ya ka sur ka jong pat ba hak bede ba kani ka kam Kekenhuan Menteri jong Sarkar jela kala ajing menjer ban penjelan henru berai ya ka samoy trikam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jantia Hills Autonomous District Council. Kenang banyo ban pendep ke jing penbet renti kinong tap vote haswa bagi pat ba ken jet ya ki MDC ki bathamai. Hagasni ba arjong katayo ulat kejelau Phagu Chauhan ula ay kejing menjer ban penjelan henru benai ya ka samoy trikam jong ki MDC ka KHADC bat JHADC. Habayakran bu chairman jangka Delimitation Committee ka KHADC uba S Khars Imli ubalong unong bishar belasong that jangka District Council Court. Ula pensyai ba kejing penbet thamai kejing don kinong tha vote na kebentak election MDC kadai namar bagledan ki constituency ke belabon pelat kinong tha vote. Kat ba kidan pat ki constituency ke bedan duna bah kinong tha vote kumta kalong ke bedan kam menelek ban penbet renti kejing don kinong tha vote ha keleng ki constituency bekin la benelong kumjo ha kejing don kinong tha vote. Ulai nuksa baka constituency ke babon tam kinong tap vote kadai ke maulai, kat baka constituency ke beduna tam kinong tap vote kadai ke laban mau prem. Tegi sedang function ya kene ka Delimitation Committee na du November. Tengi la persangkat bala hi ban pendep wad hi por belum kodro tehenre na kaliang jongi ban ong hakapor ibalong kot haswa ban nong kene ka election ban pendep ya ka delimitation jungi ban long ban sopeti ka final report ka ini tena kadang jong government kipan report kenyangi dewa kipan ni ka report tena kadang jungi ngi ai ka report ba mantang ngidang ya chesai ten reu ngem patla tingi ong la komung no san ru nai ai thrai le singi la ban pandak ta te halor jong kata kanurin tena kadang jong ka government ru ki se extend ya kenika term long ya kene ka period jong kene ka existing member ya ki existing member mata kan te nakalian ka kabinet ngiyo ibakila apas ngiyo ikot khobor bakila extend ya kene but dang menin ngidang yo ka copy ba nakalian governor approve ya kene ka extension kan nomor misal tu bagi don ginung tap vote ki konstituensi ki abon plat kan bagi don konstituensi pat ki berduna bagi kita ginung tap vote pi nakaliang jungi marngim sim som thai mo nadu maria ayu gane hi ngila pen state karbala te kat ki bangila iyo ikini ki latest electoral rule ngila ya jagata te ban pendep ya gane ka syong kata nakaliang jong government ka ai kloi yangi ikini ibnu ngila pan ni kini ki latest electoral rule nomor khanang bangini ban base ken katu konferensi kadon katno ladangira ya katu ka polling station kadon katno vote bangin soto ladangi mio ya gitu ka ba yangi ba kin ai ka final report nakaliang jongi te ka syong nakaliang jong ka government ladaki ai kloi yangi ka electoral rule kebut apa ru nai la ban pendap lakum kat ka jingpek jongpi ka kita ka konstituensi ka babon tam kita ginung tap vote bat ka konstituensi ka berduna tam ginung tap vote ha ka jingpek jungi ka jinglap jungi te ka babon tam kadai ka mulai bat ka berduna tam kadai ka laban mau prem te yakini ru ngi haban ban pej pinmar ya kata ka opinion jong ke bobon balang te gidan la ke jong ka opinion ka kam jonga kalong komu chairman jong ka Delimitation Committee kalong pej ban le ha ke jige ban pen pej ya ki konstituensi ya ki nok thebot po jong ka konstituensi ya kita ki boye persya te kidon ka hok ya kata ban race ya la ke jong ki jing sngu jong ki mo ya kata ngamdon ban ong na kaliang jonga nomor kekam jongi kum ka Delimitation Committee kalong ba bangin penbej renti ya ki number of
voters kan ki badal ha ki constituency balakum no kawe ka constituency kam de ban he palat bat kawe ka constituency kam de ban he rip palat lakum no ngani persangkat wala ban wanra average kan kanum buntan bat kanum dunatan kanum hapadeng te kata de na kaliam jungi ka kam jungi ke de kata Uba es kars imle ulong bakadehi kejingkwa jengki babon teligi shnong ki balapha daga jingtho ashaka ki HEDC bagi kwa bandan no shkiwei pat ki constituency bat komta ka delimitation committee ke lebih syar bnia akan kam bat ke lelit ban lum ke jingalang bat ban penlong ya ka public hearing hakeleng district ki bahap apa uput usam jongka ki HEDC Ulong bamdan AA ban ong halor kajing persya ya ke delimitation committee ban pen bedrenti ya kinong tap vote aki constituency namar bagi dan ke hok ban pen pa kajing persya Uniu nong bisyaro blasyong taj ula kentu pat aki pat ba lada ki persya naki kersya ne kajing temu ban pen bedrenti kinong tap vote bagi de ban mi syakmat ban shim bentah ka public hearing ban pen pa kajing sngau jongki kenang ba ke delimitation committee kan la ban shim karai pin man nagaleng jongki bro sikta ki hapsya kwe ke jaka syakwe ka constituency Henry ki kijan syakwe pat ka constituency tingi khot khanang ini ki public hearing ru kolomba ki kinwanra ke e kejing sngau na kadang joki ngimla ban le da kabor te haba ki wan pan sngau kumta bat ngipet ya ka contiguity jong ka jaka te ngingi soi hap ya ke ka baki ki om te katangin sapot krep pat hak report kena keleng jongi te ki jingmut ki jing perkhat ki e bor khot ke e baki ki wanra ate ke yarap ini kan ban bangin penbej pat bangin penwan hakan ogodur pat hak report ke jongi kan Habis bukannya ka jengong pihak ka constituency ni ban pelin bentai kita ki nong tap vote ka district council election kali ke jingkwa jing ki MDC ni kali ke jingkwa jing nong song stong ni ki nong ilam stong na ka dorbar stong ban le kene kat ke bangiyo mangi ki representation ke bala pha hangi ti ki dei ki pajba kawan na ki snong kawan na ki pajba bat kita tho tomalong ha ka to ko por ki address pe jo CM subha ban le kumta kat kum ka jingkwa joki te andah bala constitute ke ni ka delimitation committee pat na kaliang jong ka executive committee pat ka forward bar ko ji gitu ki representation changi ke tikatu kum ba ka paunang tu kamde nang nor re ka dinaki pajba kawan naki pajba Ucaman ulong ba ke delimitation committee ke letrai shitam bat kan nele ban pendap kloy ke ni ka kam hapo andreu banai hendrai kan syong pat ke sarkar jela bakan IT kloy ya ke electoral roll ke bethamai kenang ba ka committee kan yo ban kemi bnia ke jingdon kinong tap vote bat ban pendap no ke jing penbet denti kinong tap vote bakan omlong ke banok siliang pi kata nadu basdang ala ong menne baladaja bang yo kloy ya kini ki latest electoral roll na ga government kebut ngelawan OIP bahapo nru nai ngelawan pendap te ladang gini yo pat hapo kapor tika yengi wata tapo nru nai ro pengin pendap nomor bleba ki details ki bobon ki bang yaban le ni haban le ban verify kitu kisnong kilong kumno nang ta pi ki details ki bonba ki bang yaban le te ladang yo kloy kan ni te ngaong da kawasai bahapo nru nai ngelawan pendap tengah kalian jonga kumu chairman juga dekat delimitation committee tengah kerpat la kumno baki pajba kini simbentang nya dekat benta kenang bangil aban ai ya ke bahatam na ke benta jongki hajing sya kajing mentoi ke denam ta jongki te lada kikiwan ke bu jing yingi te re lada kikiwan ke pensuk yingi but kalian jonga tengah syukur pat ke ki pajba lada pi persya lane pisngau kano kat kum kajing snau jongki pajba ni kalau ban pedang ya kata lada kiwan piwan ban perpau persyaru longhi lada pi wan ban ajing mutu longhi titang mangi kwa ban yo snau na keleng jipai ba kan mar lada ki pajba kiwan ban ong ngiru ni sotu kumno bangin lepat na keleng jongi